Paranukhada, a happy day. And we never know when is next Allah subhanahu wa ta'ala. لتوكل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Wherever you are, the death is going to come. And do vita visa da bis sig visi. Kami sufia auto viso mo to hani. Ani minsa sinito una dia ura kabis. And then Allah subhanahu wa ta'ala. We went to us so many times over the TV. The uncle was saying, "Ura dia kabis." En auntie says, "Ura dia out mas weet jy hoeveel en ora die." Want sy kan nog reg opstaan en sy kan praat. So met enige kwale en pyn wat ons het. Dan moet ons Allah subhanahu wa ta'ala. Want waarlik waar ons gaan na die hospitale toe, daar hospitale toe, wherever we go. En mens gaan sit langs iemand by die dokter. En as hy persoon begin te gepraat het, en dan wat sê mense as ek sê, "Maar dit is my moeder." En ek het nog nie geweet die auntie dat die kwaal. Aangelezen door die anti kwaal of die anker wat even gesê het of gepraat het, dan sal ons maar net sê, ja, dis persoon se probleem is groter as my. So I need to shukr Allah subhanahu wa ta'ala. So ja, hierdie wêreld is ongroot. As jy klein in 'n sens van as 'n mens skrywer as jy ons nog dit nog 'n moeders familie van die en van daai en daai. Right? En alhamdulillah ook dit gegaan Durban toe en dit was 'n lekker tyd geweest. Ek het lekker tyd daar gesaam gehad met die kinders. En as 'n lekker environment. Alhamdulillah, sy was gesond daar geweest. But home, sweet home. Sy moet daar by toe kom. En as ons ons geldjie spaar en dan gaan ons op travel. Ek sê waar na toe ons travel. Want ons mens moet travel. As ons al jaar gebly in die Kaap, was daar ooit in die Houtbaai geweest. Was in die Kaalbaai geweest. Was in die Summershoek geweest. Was daar Boebrikeboy geweest. Right? So yeah, we need to travel to see the world because Allah subhanahu wa ta'ala has made it that, inshallah, that the last pillar of the deen of Islam is Hajjul Bayti man istata'a ilayhi sabila, that we must Hajj by the Baytullah, and that is in Mecca, Arabia. Daar as 'n mens kom daar in Arabia, en dan is die al die different soorte lande van mense van reg dwars oor die wêreld kom by mekaar by daardie een plek. Maar as 'n mens daar kom, dan is daar 'n les daar. Right? For the purpose that we have gone there, but besides that, there's a lesson also that we must take back home. Ons gaan mense ontmoet wat nie dieselfde is as ons. Ons gaan mense ontmoet wat 'n gebrek het, wat ons nog nooit gesien het in ons land. Right? So with that, inshallah, we come back home and appreciate the mens for whatever a mens het in ons huis. As ons nou hier af gaan die lewenswêreld toe, dan sien ons swak kry daai mense. As ons huis toe kom, dan gaan ons nie meer goed te sien weggooi nie. Ons gaan vir die kinders sien, ons gaan nie meer kos weggooi nie, ons gaan dit kos hou. As mense dan weet ek, ons gaan dit nie dronk gooi nie, ons gaan dit vir die mense gee wat hulle nodig het. Dat soek wat die mense harte uit. So there's always a lesson to that, inshallah. Maar ons begin aan vir ons een en elk begin daar, inshallah. En dan sabar samen, en dan die liefde samen, en dan die persone wat siek is, wat die persone wat lê in die hospitale. Whenever we make a prayer in the night, in the morning when we wake up, we must think about those who are in pain. Allah subhanahu make it easy for them, inshallah. Because baie mense is baie siek, baie pyn, baie hartseer is, hulle kinders miskien seer maak, but the acceptance is not so good. So we need to ask Allah subhanahu to give them that sabr and the understanding wanneer die siekte terug naby ons kom, dat die uitsetting van Allah subhanahu wa ta'ala. Ek dink dat vrede skap, dat daardie persoon met vrede is, die uitsetting, die kwale en die pyn wat ons het. So dis ons nou hier vandag, ons is happy, maar ons huis toe gaan, as ons nou weer die, vandag gaan we, this moment is a happy moment. So dit is die enige rede wat ons nog by hier is. As ons met boek is op 70th birthday milestone, ons nog nooit daar aan kan gedink, dat we daar uitkom, het is essentieel, dat we daar kwale en pyn, en dus is jy gesê, ek steek maar nie aan met 'n smile. Pyn is dit, 'n smile is that issue. Okay. Same word maar nou een Koreas na wala bawdi ukara me dara piro pa mo dara la banda para la so that is right. So ons is bly om mekaar te sien. Yes. Maar daai kleine bietjie nasiha alhamdulillah. En alles wat dan ek sê voor as inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقيهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقيهم في الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتينا وشاهدينا وغائبينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, grant us success, knowledge, and know this Quran. Let the Quran into us our lead and the light on the day of judgment. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام